हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज राखी पूर्णिमा तो सकाळु आइछु नाळू गाधेयाकू गाधेई पाधेई जिबा ना घरकू जाइकिनी राखी पूर्णिमा आज पालन हबो। चलो तो गाधेई पाधेई ମୁଁ ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲି ଘରକୁ। ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ବଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ପୁରା ସାମ୍ପୁ କରିକି ଆଜି ଗାଧେଇଲି। ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ ଖାଇଦବା ଟିକେ କଣ ଭୋକ କଲାଇଁ। ତାପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହବ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା। ଗାଇସ୍ ତ ଆମ ଖାଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଗଲା। ତ ଏବେ ଖାଇଦବା ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିଦବା। ତୁ ରାକ୍ଷୀ ତୁ ଆଣି ବାନ୍ଧିବୁ। दीदी बांधिलु ସେଇ ଥାଳିରେ ଦେଖ। राखी बांधिया ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ପିଇସି ଘରକୁ। ବାଟରେ କେମିତିଆ ବର୍ଷା ଗାଡି ଫାଡି ଥୋଇକି ଠିଆ ହେଇକି ବାଟରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଲେ ଯିବୁ ଏଇନା ଘରକୁ ଆଉ। ଗାଇସ୍ ପୁରା ବର୍ଷା ଗାଜୁଛି। ଗାଡି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡି ପୁରା ଏକଦମ ଧୋଇ ହେଇଗଲା ବର୍ଷାରେ। କାଲି ଧୋଇଥିଲି ତଥାପି ଆଜି ପୁରା ଭଲସେ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଓଦା ହେଇକି ଆଇଛି ଖାଲି। ଏଇଠିକି ର ଏଇଠିକି ଆଇ। Thank you. Thank you. देख तावड़ा फोड़ के नहीं कौन नहीं राखी पाखी बांधिकी घर को गाड़ी लेकिन बाटे चला तो घर को जा घर जाए हम जिम जा जिम कला जिम जा ना घरे आज बसिया कौन। हेलो गाइस तो राखी बांधी पीस आसिक शोई पड़ी एबे उठिली जस्ट 7:30 8टा आसी बाजला टाइम। तो ये आम ब्लॉग टी एडिट करूँ एडिट कर पकड़ा यूट्यूब आम खबर कम होना हम ब्लॉग पर। तो आज ब्लॉग को आम ये एंड कर जगन्नाथ जय श्रीराम।